Raure. Kiti cha urais. Yes. Gitegia president. As we speak. Aria magoithetie bendera. Toro ni makiuetete. Tutiari oro wa aria marariririo. Aria maugite watakua kwa ballot. Aria marutite tawa. Ya president ni the sitting president. The incumbent. Yes. Will be defending his seat. His Excellency Dr. William Samoei Ruto. Yes. Former Chief Justice. Yes. Maraga. Yes. Kenani. David Kenani Maraga. Maraga. Na alisema pesa yake ya campaign ni sisi tuko na. Tuko nayo. Tumuhodhere. Atagoja. Awe shoke mondo. Tugue mondo. Ya gwetangirira. Turugame na ke. Na kioneki. Yes. Matiangini augete on. Ndari aruta tawa wega no ni kugwetagwo. Ngari yake ni rondu akihura lethi. Rehondo matatu ehura orethio kamenya iyo ni gate. Ni guthie. Iyo ni rurumite. Ni racugio. No ndiramenya kabao. Irorete naku. Ndiramenya kana nyahururu kana ni Naikuru. Yes. Kiana gia Simba, there is some technicality. We will get there. No andu akeri. Yes. Ukimathikiriria ri. Marauga ni nginya ha. Marauga ni nginya muico. Yes. Marauga ni karuri. Ya karuri gi. Oh. Who else? There's this friend of mine, the singer. Yes. Ruben Kigame. Ruben Kigame also said he will be gunning for the presidency. Kenya rugire ni araigirira. Yes. Na hano gendadue ne ke ado matara mwaliriria. Oh. Bonnie. Oh, Boniface Mwangi. Yes. Kenya rugire last week. Ni akarugama. Nyauya ni akoro barotini. Athurwo. President. Yes. Nato matirare ri oro cio kamutara makio ne bon. The Don. Morigo. Gathaiya. The Don. Faruk. Bonini arugire na Kenya akaigirira president. Agatita marama. Gweciria farasi hawaoni akiwa farasi. Gweciria kamaro na Bonire. Mareka expression ile ya dasara. He. Ginyawe. He. Boni fasi de. Agadarama kiraheho. Daraha hura. Matiangiwe ni eka undu we. Matiangiwe eka undu atarie. Tondu he undu ningi mungiuria atiriri. Sasa unajua ugiona ule jiulize wako na nani? Ni nani yako nyuma ya hii maneno? Meledwa na nani? Unajua sasa lazima uangalie hii maneno yote nani yako nyuma yake. No gweciria ga Boni mamurorete. Makone nyoika. Sasa huyo sasa ende tu starehe tu mara moja ngangane. Waende huko na bahati na bahati aruga madare. Bahati atagia MP. Nagacoka karira. Sarasianga ni aranogire. Sarasi ni atagia president. Turamona ariria miti na uko Kajiado. Urijagu ngora izo ya president. Sarasianga ni aranogire. Ngweciria we ni kiria akiritio uguo. Reciria. Si mutani chagua nikweza za video Ruto. Anakuwa president. Nikweza za video Ruto. Boniface Mwangi nigetha mumenye. Na mufati take very serious. He is very popular. He is in the race. Yes. He is in the race. Agura napambana nayo hadi mwisho. Nani alati agetegia president. The president should be very worried. His Excellency President Ruto should be very worried. Todo Boniface. Yeti. Yes. You give him a run for his money. Yes. He has come with tyranny.
We don't go there, but we are being satirical. But muongere boni. Just in case you didn't know. Yako kwa barot. Mwenye boni. Kulingana na azimio. Lake. Azimio la wote. Yako mbudara withia vendera. Ndirona. Karita rĩrĩa atarenda gĩtĩ. Ai. Ni arienda. Ndakĩrĩenda no arĩ mũsafara-inĩ wa kũmwĩkĩra campaign. Ona twagwa rĩ. Ũrĩa twamakire tiguo amakire. Ndari kama msemani wa mwisho twaringa thĩ. Yatuye sasa si nyinyi mmeongea na watu. Si watu wamekataa. Basi yengine tunawachia Mungu. Asanteni na mbarikiwe. Wewe weka aje mwae tufanga. Onake. Imufanga ani. Mwamwethagira kura no mubangi wa wira ni ungi. Uri utofana wira ni. Agiage kionire. Semani boss wetu abarikiwe. Agiage kionire. Wasidia ndia ndagitire. Not to when we had the political violence. 207. Yes. Ngwesia hedio no gwenda gake gite genuine. Yes. O mama ngi ni mahahura no akitiria hau athiri okuone ngi yo thiathira bururi onene Andù kana jetie mana bano kana jetie kaundu muige mitego ritare ya ndarenda giti ciana kurigana uria igitwo ri ehunine atiriri twesa kuna irio cia mbere cietagwo atia top player. Yes. Arari a top player. Yes. Ndari handu acemia na kahiga no wende ngo uria ciratahwo Ole orari kathaburi. Yes. Waigua kurr ukamenya utanye. Kahiga? Yes. Nane makuhia. Yes. Ari athia kuga. Sasa shika mzee. Aya. Sasa mimi naona ni kama tuende mzee uongezewe nini? Unataka tumatumbo dry fry ama wet fry? Kula samaki. Ndio mimi bambla. Aya, semeni. Sasa mzee wacha uongezewe kitu kingine. Una maini tuchome ama fry? Haya weka nini? Hapana weka ile doneness. Weka medium rare. Na mjua sasa napanga nimesikia nimemiss Kamukunji sana. Sasa si upigiwe mayai mbili. Alafu upangiwe safari Dubai. Unataka ya mbuni. Unataka ya mbuni ama upigiwe ya batamsinga? Wele hiyo ya mbuni hiyo ostrich. Sifuna. Mbona mjawekea Sifuna? Ndo mudhiana mudo kwa nikie mutra. Mwana nake twinake. Tu moi mwe. Onake ne ihore? Ne ihorero. Nasikia nimemiss kusimama juu ya gari. Pigia Junet. Sasa Mombasa unataka ukae hoteli gani? Jumapili tushiriki kanisa gani? Sasa wewe chagua deuses tu. Leo Boniface. Nyaro kama president. Yes. Yes. I don't know whether Okio Mtata ni agwithirie vendero nake. Ndari aruta tawa no ni agwetete tangienda. Yes. Wewe gete president
president nakio ri ndio na our former governor ni Gathaiya Wairia yes akiuga Wambuka ti ni amuhingiriirie no we were very sure he would not become we were very sure tulijua nituamenya we what is his first name tawo Furaji nituamenya Furaji ndangitwatha gikiro gia president Furaji ri no ndio ndari araria rĩngĩ atenda kũrũgama rĩngĩ he handũ aikĩirio kabakũri ori abangirwo he handũ arĩ tondũ atigĩte ciata ciake cianjagia keno gũcokana kũu gũkũ ngĩaragĩrĩrio nĩ billboard aca gũkũ rũgongo he handũ arĩga kũbangĩrwo kabakũri ndangĩkĩrũgama okay no eterera eko ena wendi ndiona wĩ wĩra-inĩ rĩu wetagĩrĩra ndagĩka ya mũico harĩa wĩrĩtwo ukorwo tigĩte baĩrĩ na rĩa kuhĩrĩria uwe na ikwere wairia kwendie kĩte campaign kitui aca au arugama kandrake wendeugo mwathula ara unciire ku presidential bid do I remember him launching ndari kana mena running mate wake hindi kirori kia road show kia mundire social auto social auto kio frodo ihenya athi akuite pate slogan ya njao kirori kia road show dio neke gekire gikimunda na andu makiuga kione kigiu kia mundira kia ona moto mundie jau State House lazima twende na nini doiga ayo the master of munyonyo sometimes tuikara huko tukamisi menyonyo ya beta ukiro uguo he handu ari yes Boniface atakuwa kwa ballot all the best Boniface yes ingia ungangane wewe jua unaweza hata ngangana mara 2-3 ya 4 unaweza ngangana yes na hapo mbele uitwe kwa mesa ndio hiyo uambiwe sasa vile umekunja tumeona uko na kausito unawezana na sport sasa mheshimiwa Waziri Karimu alia galedero amaremo lo gundire vime jigire kaundu president ai gacha ai nedete rete okahuna ai president yacha president dia da mundu rau nakona andu etoka miitwa kiino no nginyita ta bilioni 3 utari na ihenya duteko that's be realistic no gomane na indo ko furori ona andu batakirogota mbia itetu riu ni abo vango region riri ria mita igana riu icio nyambe riu jaji gucio horo wa bilioni 3 ndiha we hau riu bilioni 3 no wathi muno bilioni 3 no makie riu ndirehokirwo no no bilioni 3 ne milioni 3 yes ningiona bilioni 3 ndingethi kuigia na siasa unge ningura gatege ndura guku iguru ucingethira na ruwa muno ndwikanagiria marigo-ini takururia kirugame MP tusemanya na Elija kururia na Ifrem ithatũ ndia ndigĩrũgama ũiana na andũ gũkũra na mbi ithatũ magĩkwĩraga you must go bana mbi ithatũ nĩ njethe andũ igũrũ piu kaĩra ndinyambe njake hau yes thiĩ kũrĩa Wacini ngũre handũ hena kamũthanga kega yes ndio atĩ mũndũ oyo kagwaku no umire na igũrũ yes
na nyandike media tatu athungu ndima colonize nimera I eating gamer. You sorry? Dio. Yes. Yes, I am. His Excellency President. Yeah, dwana ko dio gweta orogoro. Dwa mera ari. Ala kuile mera tikuga uru. Ndi kule abo mauga na kenyanyo. Na kenyanyo. Itondu metana omera wa chan. Omera untie. Omera ichonade. Yes. Ndi unakuona kutoka uga kwa mera. Kwa mera. Tore mauga kwa watu ya aterere. Well, the last year or so, mumatu wajie Burundi based today. Ene makoto makienjoy wega. Gucera rone mugathe. Mutongoria wa bururi. Thiko ici nĩ ingĩhĩtie macera rũgũrũ rũu. Yes. Ona nĩ igua ikarau akauga sasa tunaenda pande gani? Inasema nini diary? Homa Bay. Inasema Homa Bay. Haya basi panga hiyo haraka. Maadhi magashoka. Inasema tuende wapi sasa? Nasema tuende Siaya. Sasa hiyo ni sawa sawa. Hii kitu itoa. Sasa tulikubaliana Murang'a lini? Hiyo tukikaa chini kama kamiti tunaona tuisukume hapo mbele. Weka bondo hiyo toa. Sasa weka bondo. Sasa mwezi ingine tumepanga tunaenda wapi? Tulikuwa tumeweka Embu. Kufanya nini? Sasa si huku ni kule walipiga kelele. Hapa ni pale tulizoa sadaka wakarudisha. Tuwa hiyo weka Migori. Andika Migori. Umeandika Migori. Haya sawa. Sasa hii ingine naye ni gani hii? Ati Nyahuru? Nyahururu. Sasa hiyo toa weka Nyalugunga. Azalale. Sasa tulikubaliana lini tunaenda Gatundu? Tulikuwa tumesema mwanzo wa Oktoba. Na tukasikizana na wao. Tulikuwa tumewaambia lakini hatukuwa tumewakonfirmia date. Sasa hiyo Gatundu watangoja kidogo. Kwanza upange mkutano kubwa pale Kibosi. Tulikuwa tumepanga uende Gatundu, ukitoka hapo uende Orokarau. Lakini mbona hii Gatundu naona ikisomeka kama Gendube? Labda muni ule aliandika alikosea kidogo. Sasa utabadilisha hapo. Ndeisha jagio. Kuna watu wa those lowlands ni marakena. Thiko ici nĩ araceraga mĩena ĩyo. Unajua sasa kutoka broad based. Sisi huwa tunashinda na rais. Hata kulingana vile iko hii state lodge yetu iwekwe tu state house. Si mnaona Raila anakuwa tuna state house ni vile achukwangi Biblia. Na unajua hakuna siku utasikia watu wakisema Raila must go. Yeye anajua kucheza kadi yake. Sasa tunakaanga tu hivi. Ukijigeuza Ruto. Kingalia sana pana nyingine. Uko soko umeweka bambola yako. Umeweka nyumami na mbota. Ukiusia customer unaona pikipiki peng zimefuatana, unauliza kwani kuna nini, unaambiwa ni Ruto.
Umesanawa, umeoga vizuri. Ukienda kanisa unasikia umeambiwa ile milango na ingilianga, ingilia hiyo ingine. Ukiuliza kwani hii milango imewachua nani, unaambiwa ni Ruto. Sasa yeye amekuwa mpendwa yetu sana hapa. Ni mtu anapenda sisi. Unakaa tu hivi, umekuja na tuktuk yako. Unasikia umeambiwa kuna diversion. Hii diversion unaambiwa utapita, usipite pande ya Kindu, uteremkie hii nyingine ya Yomondi. Unauliza kwa nini wamefunga barabara, wamefungia nani, unaambiwa ni Ruto. Sasa hata tunaona ajenge tu boma hapa sababu amekuwa mtu yetu. Kira. Nimekakaa tu hivi, nasikia hapo nyuma yangu, nasikia joturwa untie. Mimi nafikiria ni Omos, nikigeuka ni Ruto. Na unajua kusema joturwa untie. Nyasai bera nasema sijete. Na unasika. Yeye umejifunza lugha wa hapa. Yeye amejua paka jokanya na mumo. Unajua salamu ya jokanya na mumo. Hiyo si salamu ya juju. Sasa tunafurahia kukua sisi. Tuko na hiyo shughuli ya kuaccommodate rice. Na broadbase. Na hii broadbase si mbaya. Sijui kwa nini watu ya mlima wanaleta shida. Hii mambo si mbaya. Wawache hiyo fujo. Na irarare Siaya. Sasa umesema tukitoka Siaya tunaenda wapi Baruku? Tulikubaliana lini? Hapa ni wapi? Kanyenyai ni. Huko ni kwa nani? Kwa Murang'a. Sasa na tujamaliza mambo ya Butere. Anyway, he's the president. He can go anywhere he wants. Yeah. Whenever he wants. Yes. It is his country. Yes. Kemwe ole no makene. Kiona umesu ulile. Mona giotha maki. Tunakaa tu hivi. Mimi nasikia watu wanapiga makofi hapo nje. Nikichungulia kwa dirisha naona mtu ametoka juu ya gari. Kumbe ni nani? Ni Ruto. Aisi maisha mrefu, anatuangalia. Ela yaya na 55. Ni Ruto. Sasa hata tungetaka ingia ODM. Unajua sasa hata tumeshindwa, tunasema tu Azimio. Sababu? Na unajua hata originally yeye ni mtu ya ODM. Haujawahi toka. Unajua ODM sasa ndio inaongoza. The original ODM. The original ODM is now in power. The original. Ile 205. And that also is the original KANU. What KANU ni togoretie kumo kiambiriria. Yes. Watu wote ni KANU. Kila mtu ni KANU. Hata sisi. Ndemi. Yes. No arakaria Ndemi. Ndondo mutumia wake ri. Ni erega ko uhoro uo andu bara. Uria mundu aruga mana murigo stage. Akihituka VIP umwe. Ngari cietagwo cia number plate cia CD. Yes. Icio ni diplomatic. Yes. The diplomatic vehicles. Cigekuaga mabaruthi. Na aria marutaga wira na ubaruthi.
Oh yes. Akeuho hanini uguo. Na ciro cio tanamba gutwithanio ri. Ndemi ni gutwara mutumia cibitari. Na karigitwo ro wega. It is now 8 months kuma incidence iyo. Na Ndemi ri ni arakidiscover kaundu ningi kara murituheire. And he's breathing fire. Neke apparently ri Ndemi ni aradiscover athiete bothi tatu rimwe ni atwara kurora marua. O ni ari thanduku ria bothita. Yatigeirwo ni ithe. O ni hereditary. Hereditary. Ni mari sadukura. Posta. Arakiona marua. Ma follow up. Ya kwenda kumenya kana Heodo fulani weki atia? Wahanekire. Yes. Ndemi akuria rais mutumia wake ri. Hari ko uhuo ko uri. Akanyinwo milioni ichi. 3 million Kenya shillings. Yes. Ni undu wa ihuha riri ni ngari ino ya diplomatic. Yes. Now Ndemi he is demanding his proper share. Yes. Niki na tuyo wake huhetwo. Leo mutumia ramwe athioka uhuo ngari cio ire Nairobi. Ngari ri cio ire ko Nairobi. Mabarothi makoro hapa hiru. Ndemi does not understand. Nye mutumia uyu onarire twe thibitari ngitungumania ndimurihire mbeca imwe ni murihe akirite ki kundu guku ni tukinya nginya tukanywa ndubia ena milioni cigana 3 endaga gwika atia nacio ni buroti arenda kugura na batie ngitia chabaci guku heagwo mukorogo na niwe mukorogo ni chabaci igekirwo thubu Sabaji ikaigeherio mai. Ikato ikaraga na koni people ayo ni andu a watch. No Ndemi arenda kunengerwo bia ici mutumia arihirwo niki. Tondu riu ri haha kurigitari ni wagaramikire. Yes. Incidence yekeka. Yes. Mutwara thibitari agicoka muhuko. Yes. Ndienda mutumia wa watch. Amanya huthiire 19,000 arigitwo haha gathungwa haria kiriaja haria huheirwo kuma milioni 3 na ndineona ki ugucokerio ciaku 19,000 utige inegene ndakiuga atiriri aiko milioni ici ni cio ikuharagania kiiko giki coka nacio kwanyu ukaga ire ari uke ari anyoko Kuto nginyale irona kware nginya wakiri na dimenye. Na ngerigwo ngali cia na bandu ne matire siasa cia andu amatatu. Mwenye nyina akarukuru ena ithatu mondo. Matho thanirie ithweri. Nienge herio ndikamenye. Ngikagegeri. Atidini onago ni kwagati atitini ndagura nai. Mogurari uyu ngorora taidia ni ikori. Ndange ngwatha. Tono na ndake guthirwa ati muno uguo ni kuhuhwo. Tiga thungu wari. Nyende ndauga atiriri. Kuri uri Ndemi urenda atia. Ni neo no ko ni mau. Matano. Atigo na 2.5. Ici ngene arakiugire ni cia ciana he undu arenda gubikai. Nie ni aneke. Matano. Mau. Nye njithie mae munda ngoragwo naguo kuria Mboimani. Na njake kanyumba ingethia ngihera uguruki wa mundu uriku mundu uyu waenda cia ndobori cia man cave ayo hamutwe agathie Mboimani thiku cigana you don't men need somewhere where they are listening and looking at nothing in particular and not thinking anything. You are head of yes. Ngoduwa mau matano ndio na kwa wawo uko nengo tondeka gichanja ma uko twaikana watch kwa ale hiro milioni 3 na ndare amugutiria arauga as the person who got a make for the treatment he is old. Yes.
Well, legally he is owed nothing. But he's saying it is morally. He's saying it is very immoral. Morally? Yes. Of the wife to just, deal with the 3 million, excluding him. Nara wa ihesi ya kene siyo Woku with kari ya kando ethondeketwo. Woku nation ruonjuragirwo na haru. Na indo cia kwa magayane. Yes. So he's saying 500,000. Afago nuthu ya mita. Akirio na mau. Ogwe ciana nicio niwe otoi. Yes. Apparently nowe otoi. Na nyina merire matikanjire. Akimera mdamderu atene ngocinyua. Ni mae kire marahe nyue. Gĩathĩ kĩo atakĩrirwo. Nderirwo. Ariga compensation niye yori. Haria makinyanĩtie na mũtumia ri. Any compensation is to the family, not to an individual. Utonga wao rĩu nĩ wa family. Au athire. Ona kĩhoya uga arahoera kĩ? Family. Mũciĩ ũyũ. Mbia nĩcio ciatuĩka nĩ ciake. Mahoya nĩmo maitũ. JKA iko wima. Iko imara. Imesimama kidete. JKA imesija. Na tumesija. Leure. Aya. Yes. Ndio. Amelis. Haika ndo geta oriri. Sibling rivalry. Yoke uneke rito hairando ige muno gutamuka. Sibling rivalry. Well, the word is rivalry. Yes. No, nige muga sibling rivalry. Sibling rivalry. Na ndo ige matire mamnye one syndrome masafaga. Ginya riu mataririo kahora kira kimugia ne sibling rivalry. Sibling breda yari. Ni andu anyino omwe kana ithe omwe. Yes. Andu arorira rumwe. Yes. Rivalry nacio nĩ ngũrani. Ciake mwecirie kana muonere wake wa maundu ona mwikire kana ngucanio itigaine. Yes. Iyo nĩyo ĩtagwo rivalry. No andũ makiuga sibling rivalry. Na sibling rivalry maita marĩa maingĩ onekari ikoragwo either kaundu inherited. Yes. Kana kaundu borrowed. Kana acquired. Yes. Or some social injustice that was committed. Yes. And was never addressed. Yes, it was never aligned or addressed for that matter. Ukona kaundu na nikio igwado mu mare fauga athiri. Ni ndagire guthoma mathomithio na nyua bangi goko ta saitani. Na ni ndare muge ni ndare wa kare. To ni atorekagia ithunguri. Ugeciria nĩ hakiri nacio. Kumbe hatire na irenge ria mundu. Akia gwika atia. Thomithia. Na muthenya nĩyo wareire ciaca icio. Those are results of unaddressed social injustices. Historical. Muthenya nyendete tondi twitwo kwao. Tondi ngione andu etu ati ari muicire nie ne ngeiaga. There is that. And also an aspect of acquired delay. It borders, there's a very thin line between that and the jealousy. Weiru ni ukuplay a part in muno. Yes. Weiru na noguo ukoro kwendeirie muno kigo kio gitagwo NV. Yes. NV ne kugatiriri. Oguo Gathaiya raikanie ne nie fatie ukoro. Ugeikara oguo. Yes. Na si bring that your material. Every home has that kind of setting. If you are geikara buru. Ona tatutare hakiri. Na ndo
Uthire tio ne Buru ne kuga atia. Buru reu neko andu arunda magikiaria. Buru kondo gothiororokagia matumbi. Ngihana mucemi wa baba munini aikaraga Spring Valley. Yes. And you see, geragia gwĩcia atĩ kwanyu kwĩna sibling rivalry. Waigua ciako ũngĩ ũkauga kama gwitũ. And it is the role of one voice of reason thĩinĩ wa family ĩyo manage, because you never quite eradicate rivalry ici-rĩ citieheraga itikuaga ku. Rĩu hagie na ũmwe voice of reason akauga kanyũmba kanini gaciraga kĩ no tuku ngucanio ciaku na kang'etheri cio tũtigathiĩ gũtwara kũndũ kũrĩkũ kũrĩa na Samu ndũngĩtũrauga ningĩ maũndũ mathirie 1978 nitho wa gũthirwo rĩ gĩ nduonaga na rĩrĩ ningĩ mwarĩ ciana ũrĩtũra ũgucagia maũndũ gũkũ mothe na inyuothe rĩu nĩ mwagimarie na mũkĩgĩa mĩciĩ ũcoke ũthũkie nginya ciana ciaku meciria megiĩ ũndũ ũcio mamena ithe mũkũrũ Tiga aremundithia mathigara hau reke tũkinye kũu twacoka nĩ ngũmũnyuĩra. There is always someone who has a way of playing it cool. Yes. Mwakinya harĩa kama introduce big mwakiona gũkũ rĩu ĩno nĩ family ya kang'ethe. Yes, ithania ũcio nake nĩ baba witũ. Yes. No, they manage. Every family has that manager. Yes. Who tries to is the PR. Na PR wingi oni akinya hado. Wakora either is a middle born. Nya icoki akisema nake na ciringi. Kura ni makinya no maguga to watha nayo ni ondo wa mbia. Tikega irathi. Nia na ngotugutania na nguhure. Ama bia mau maku njigira okiri. Nĩ mararigwo maratho atĩa nĩ mũrũ wa nyina ũrĩa mũnini. Niĩ ndakũrania nĩ ngũkũringa wethe mawakiri marĩa mareho nĩ wa kĩrumba ma njohi. Ndageria gũtwĩra andũ wĩ mũndũ wauga kũndara ũrĩa ngũrora ciana we mũthiambe mũgũre nabi na ũgathomera atĩ nĩ ndĩratwara ciana na njĩra ĩrĩa ĩtagĩrĩire nĩ ciaku. Ndwambe tware ũkinyie ciana kũrua cindu weno aca kama rĩu nĩ ũrathũkia aca rĩu nĩ wa kũndara mũndũ wĩna ngenge ũrathũkia rĩu horera nĩ ũrathũkia rĩu nginya tũmaye mũkatare atĩ wa Sara mau nĩ maũndũ marĩkũ ũraria kwĩna ageni kĩndũ ta kĩu niĩ ndikwenda bũthi ũcio mbeca gũkũ ticio igũathana ona kũngĩgaiwa mũgũnda nĩ niĩ ingĩka atĩa ingĩgaya. His only claim to fame. Na ndaugire ona ũndũ ũcio ndigacokera nĩyo kana itarĩ ho mwena wa mĩgaa nĩ gwakwa ona guka nĩ augĩte rĩtwa rĩrĩ nĩrĩo rĩkagaya kĩu mwena wa mĩgaa. Akao ithuĩ tũtirĩ bata na mĩgũnda ĩyo yanyu nĩwaigua ũrĩa kĩraria nĩ mbia watongire rĩu andũ ĩna bata na tĩri gũkũ mũrango wa Prado akĩrĩ mũromo wa igũrũ atĩ mwatonya mwĩ Sayuni wendeni kamũgona tũgũbangĩte kũrana tũtigũthiĩ ona mwĩrĩra gũkũ mĩaka ĩrĩ ũrĩa cia gũtitukaga to mũtiraraga wendeni kabisa nĩ mũrenda twĩtuĩga nĩgetha mũtũgayanie mũndũ mĩtuĩrĩ na sukari ngundi. Oh, those ones are very bitter. Na matihorerekaga. Yes. Asa gũtirĩ ũndũ arauga mathani ũbũgũthi ũcio ndĩkũhotani. Nĩ mũndũ na nĩ wamũkĩrĩire tondũ nĩ agĩire indo. Tondũ rĩu ũkaũthwo kĩria mĩinainio rĩ.
Muthe nake ni amwiheire ni kureagirwa kama Johnny Walker. Yani kogora guoya ucio please. Na nie mukuru gukura ni heo ki. Kiria ki ngonie. Yuka uko besa ati kinya twathie kanitha ni woe agwarie mbere. Tau. Ndakwira atiriri ona itherero wa haituri mwanake ucio gwetwo Mwangi athurirwe MP atari hindi ari akunika muru wa nyina uria mukuru ni ndu mwecimiwa nawe ni ki riu we na ndikitwo kwa hindi muruma gwota ciana Nikole mundu wa ututhura icaja ma family ini. Yes. And he doesn't care. He has historical bitterness. He feels he was near Hothiru. He handu eheririo muberethe-ini wa meini. Yes. Nigetha magune na magunekete ri nawe kwamba go shelf wori. The trickle down is not reflecting. Yes. Akago yokira teneri. They have nothing to show. Okay, well, to add salt into injury, nienda ile uthomithio thomi. Ucoke utonge unyanyi, kamuria igana. Na ndi mukuru gukira. What are you? Ucoke ire nginya mukagu uria atwagae guku. Mukagu ira tuthomera na ithungu. Ndukana ndare we. Uyo ndo ndukana. Wia ciaku atiri undu ihana. Undu ihana. We ni woke na mbeca ukira icungwa. Like